للعبد هذا والطفا لو مراده أتم بجاه خير العربي أحمد كاشف الظلم. يا ربنا يا ربنا منشي الورى من العدم تفضلا بالمصطفى سعتنا واشف السقم. للعبد هذا والطفا لو مراده أتم بجاه خير العربي أحمد كاشف الظلم. ونجنا من كل ما نخاف يوم الزحام ووقنا شر الهوى والنفس واكشف الغمم. نوّر وطهر قلبنا من المعاصي يا حكم جميع ما مضى فيه يا غافلا كل إثم. وارزق لنا حب النبي وذوي القيم مظلتك الكريم حبك سيد الأمم. وارزق لنا حب النبي وآل ذوي القيم مظلتك الكريم حبك سيد الأمم. وارزق لنا حب النبي وآله ذوي القيم مظلتك الكريم حبك سيد الأمم. وارزق لنا حب النبي وآله ذوي القيم مظلتك الكريم حبك سيد الأمم. وارزق لنا حب النبي وآله ذوي القيم مظهرك الكريم حبك سيد الأمم. وارزق لنا حب النبي وآله ذوي القيم مظهر لطفك الكريم حبك سيد الأمم. وارزق لنا حب النبي وآله ذوي القيم مظهر لطفك الكريم حبك سيد الأمم. والخلفاء والصحب والتجان منبع الحكم وآلي وصحبي والخلفاء ذوي الوذم. وعبدي خديمي سليل عثمان العلم أبي الحبيب مالك فجائنا عالي الهمم. وعبدي خديمي سليل عثمان العلم أبي الحبيب مالك رجائنا عالي الهمم. 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 وعبدي خديمي سليل عثمان العلم أبي الحبيب مالك رجائنا عالي الهمم. جزاه عنا ربنا خير الجزاء مول النعم لا تتكن سترنا يوم الجزاء والوجم. أسبل سحايب الرضا على العباد كالديم والعفو والغفران والرحمة ربي والرفق تفضلا بالمصطفى سيد عرب وعجم عليه صل كل حين والآل ربي والحشم. يسر لنا جميع ما نرجو واسع الرؤم أمرنا يا كريم بحق نون والقلم. عني يخفف يا علي بالمصطفى كل ألم. يائي ودالي قد مدت ربي دافع النقم. إليك فرد كربي ملجأ الحزين والزئم. صل على المصراب إليك مذيب التهم والآل والأزواج
والأصحاب خير النسب وارض عن القطب الأبد يا ربنا رضا يعم أصحاب والو ساداتنا يا ذا القدم أصحاب والو ساداتنا يا ذا القدم أصحاب والو ساداتنا يا ذا القدم أصحاب والو ساداتنا يا ذا القدم. Merci beaucoup, Abdelaziz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons reprendre nos travaux. On commence à ouvrir une liste dont il y a un premier candidat. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole, soit poser une question ou faire une contribution dans les temps requis que nous souhaiterons, précis et concis? J'ai un deuxième intervenant. C'est l'ambassadeur Possel, c'est très bien, un très bon intervenant. Est-ce qu'il y a un ou deux autres personnes qui voudraient poser une question ou partager? Là-bas, levez-vous s'il vous plaît. Votre nom c'est comment? Kassé, Papa Ousmane Kassé. Je prends un deuxième s'il vous plaît pour fermer la liste. Ah, je prends deux autres, ça nous fait 5. Kassé, Pape Ousmane, un instant s'il vous plaît. Ensuite, votre nom c'est comment? Khadimouba. Aliouba. Il y a un troisième là-bas. Babaka? Beng. Il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes qui posent des questions. Ah, il y en a une femme qui lève là-bas la main. S'il vous plaît, votre nom? Pardon? Maguette Tandian. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. Comment? Khodjas Kineba. C'est bon, on arrête cette liste-là, on va commencer nos premières interventions. Je voudrais inviter notre discutant, je l'appelle souvent Seydi El Hadji Malick Lamotte, et je le répète, petit-fils du dernier gouverneur de France coloniale au Sénégal et qui est notre imam. Seydi El Hadji Malick Sy, Seydi El Hadji Malick Lamotte, vous avez la parole. Au pupitre, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais saluer à l'entame de mon propos nos chers wazir qui sont là. Étant membre de la communauté, je pense que je ne peux pas avoir un honneur plus immense d'être avec mes chers wazirs, Seigneur Moulaïsi,